ndabona guhereza kabaye sibizi ko ndashima Imana kubw'uyu munsi ino munsi udasanzwe ino munsi mwiza wo guherekeza muzehe ndashima Imana kubwo tugeze kuri uyu munsi natekereje ahantu mbera ari muze mu kuvuga menshi siko kuza kugaragaza ibikorwa by'umuntu cyangwa se kugaragaza ibindi dutekereza ariko hari ibiza bigaragaza ibyo umuntu akoze rero ndashima Imana kubw'uyu munsi kuko twawugezeho Imana yawutugejejeho Imana nishimye natekereje kuvuga muzehe bona muzehe ni mugari cyane muri je kandi ibigwi byiwe sinabivuga none uyu munsi ngo birangize namuvuga bukira bugaca ngasaba kandi nkamuvuga bukira bugaca ariko ndavuga muri make kuziza naboneye kuri muzehe papa wanje muzehe naramukundaga muzehe ari inshuti yanje muzehe ari umukristo kuko abantu bakomeje babivuga ejo nariko ntekereza ibigwi bya muzehe si umuntu wo kuguma gutoratora ibintu ngo twungikanye muzehe yakoreye Imana ejo nibwo natekereje ibigwi bya muzehe mutangirira mu rugabano tangira kumenya ubwenge twavukiye mu rubuga tuva mu rubuga turi abana abacu ubu nibo bari bakuru je na musaza wanjye kukira nitwe twari batoya tumaze kugera mu rugabano nibutse ibintu muzehe namubonanye kubera gusenga Imana ndatangira ku buhamya bwa muzehe ndaje gushimira abantu nyuma ariko ndangije ubuhamya bwa muzehe niho banguka muzehe yari umusenzi kandi utari umuntu wo gushakisha yari umusenzi cyane nize kumenya ubwenge sanga muzehe umusenzi nibutse ikintu kimwe nigeze kubona nk'umwana kera yagiraga inshuti yiwe ngo ni Rukamagwaje abantu benshi baramuzi yabaga mu rubuga namubonye ndi umwana yaje gusura muzehe ava mu rubuga ngo yakumbuye muzehe aza kumusura mu rugabano nibuka umunsi umwe baraye bavuga bombi nari nkiri umwana ariko narabibona Yesu yampaye ubwenge nkiri umwana kandi ateze ubwenge bw'Imana barana bataramye bombi bicaye uraca neza mu gitondo ngo buce mu gitondo bafata gahunda yo kuja kumutaye kugira ngo baje kuganirirayo kuko babonaga kuko nibaganirira mu bwo byabaga bibaje batavuga ibyo bumva ku mitima yabo bamaze iminsi karibu k'icyumweru bari mu butayu bombi baganira icyo kintu naracibutse nubwo namusengeraga naramubwira ngo usange inshuti yawe agiye gucika hano ndabyibuka buri gihe cyose niyo yavugaga yaramuvugaga muzehe yagiraga inshuti nyinshi z'abasenzi basenganye yambwiraga ibigwi byo mu rubuga basenganye akambwira ibitangaza Imana yabakoreye muzehe Imana yamukoresheje ibitangaza byinshi by'Imana kubera gusenga byinshi by'Imana sintinda kubera kuko natekereje ndavuga ngo ngiye kuvuga muzehe notinza abantu kandi badutabaye nibura ikadusanga hano n'abandi bakeneye kuvuga ati bavuge ariko ndavuga muri makeya ibyinshi nzabinyuza kuri channel yanje abantu bose bazabantukira bazabyumva n'abanye na muzehe muri ubwo buzima iwacu tugeza dutandukanye njyewe ndagenda nari maze iminsi tutari kumwe n'ababyeyi banjye mama yagiye ndahaba numva gusa ngo yagiye kuko umusaza wanje yabivuze nari mu Rwanda mama aragenda sinamuherekeje noneho natangiye habaye muri iyi minsi y'intambara muzehe aragwara akomeza kugwara hari igihe yadusanga mu Rwanda
asanze mu Rwanda icyo gihe yaje kwivuza ndagira ngo ubwa mbere yaraje kwivuza mu Rwanda icyo gihe twabonanye nawe igindi gihe yagarutse rero sinamubonye nari naje muzehe bapimye indwara barayibura arasakanda arataha asubira mu rugo birambabaza cyane ariko yabaye mu buzima bw'ubugwayi ubwa icyo gihe habaye umwaka ushize 2024 hari mu kwezi kwa kane nari mfite igiterane i Bukavu mpanitegura kuja i Bukavu umuntu arampamagara arambwira ngo ise yararembye kandi yaguye mu nzu akiva mu nzu ndagenda ngiye mu giterane ariko mpamvu ngo ningerayo nkabona indege injana ndahita ngenda ariko nagiye igihe kibi hariho ubwoba bwinshi cyane hatameze neza barambwira ngo hari abantu benshi bamaze igihe Bukavu barindira indege barazibuze ndataha ngera hano ngeze hano cyo gihe nabuze amahoro buri bitotsi kaja mu butayu mara kaja gusenga cyifuzo nagiraga nica muzehe nazaga ntekereza ngo muzehe abandi bazahomba umusige mu nzu bamutwikire mu nzu cyangwa se bamutemagurire mu nzu natishwa n'ibyo azicwa n'inzara kabura amahoro nkarara nsenga aja ku musozi kabwira inshuti zanje dusenga nuko byamufashe dusenga ababwira igitangaza Imana yankoreye imara mvuyeyo Imana yarabwiye ngo nguhaye kwemere kuko muzehe agiye kuza kandi mukemereye izamuzana nyoberwa hiyo tikizana ndataha ngeze mu rugo nari maze iminsi 2 nija gusenga iwacu gusengera kuri Horebu mvuyeyo vugana n'umuntu arampamagara inshuti yanjye ari hanze muri Amerika ndamubwira ngo kuko yaragwaye ariko nifuza kuko yaza twatavuze kandi sinkiryama sinsinzira arambwira ngo wifuza kukaza ndamubwira ngo nifuza kukaza namara kuza bizagenda tije ndifuza kukaza ngeraho gusa kamubona n'amaso yaje ibindi bizakurikiraho Imana nibizi dutandukana gutyo takindi kintu yambwiye garakeye mu gitondo arampamagara arambwira ngo indege nayishuye nahamagaye umuntu uri Bukavu kera nishuye indege none ngize inamba komeza uvugane n'abantu bari mu minembwe bakorana n'abantu n'ibindege ukomeze bigize muzehe hino kuko indege itazamusika yamaze ibyumweru 3 indege itagenda twatuvugana n'abindege barambwira ngo indege izagenda ejo muzehe ngiye kubona muzehe araje indege iramuzanye umugeza i Bukavu Imana ishimwe cyane cyabaye igitangaza kuri nje kumubona ageze i Bukavu basaza banje bari Bukavu baramwambutse bamugeze Kamembe tuvugana n'uyu musaza wanje aje kumufata i Kigali musaza wanje mukuru niwe wagiye kumufata Kamembe aramuzana mugezi w'igitarama uyu nguyu nawe aje kumufata aramuzana mugezi hano ndavuga ubuzima twabanye na muzehe hageze hano Imana ishimwe muzehe yageze hano mu kwezi kwa 7 k'umwaka ushize ahitira mu rugo ndamubona shima Imana ariko mwitegereje mbona muzehe yararembye nubwo twamushakaga mu bitaro ahantu hose twageze nabonaga bitazakunda mbona muzehe yararembye cyane naramwitegerezaga simbimubwire ariko kamubaza kamubwira ngo se urabona bizagenda gute akambwira ngo Imana nizi uko bizogenda twabanye na muzehe dutangiza kumuvuza kugeza igihe ibitaro byadusezereye mu kwezi kwa 3 nibwo twicaye twemeza kuko birangiye ajyamo mu rugo tubana na muzehe twaraganiriye nawe nk'umwana we kandi muzehe yarankundaga nk'umwana we kandi muzehe akankundira kuko akunda Imana ishimwe twazaga tukaganira nk'abantu bakuru kandi bangana nigeze kwicara ndamubwira ngo muzehe mbwira ubuzima bwawe bwose mbwira n'ubukristo bwawe kugeza igihe wemereye Imana n'igihe naho ugeze ukuntu wabanye n'Imana muzehe arambwira
ambwira ibigwi by'Imana. Ndababwira ikintu kimwe n'abapasiteri banje baravyibuka kuko yarabibabwiye, kuko bageze mu rugo ababwira ubuhamya bwose. Mwihangana abapasiteri n'ubwo impapuro zabuze bindimo byose nzabinyuza ku nani bindimo, nta kintu na kimwe kizakiva mu mutwe wanje. Ikintu kijanye n'Imana kiba mu mutwe wanje. Muzehe arambwira ngo mwana wa namubonye yarebye kandi bitaro zadusezereye, kaza mbona ubuzima buhabugenda bisa n'ubuhabutakara. Ndamubaza ngo ese muzehe ni gute, kurabona gute, kurabona uzasubira mu rugo iri haruguru? Arambwira ngo Imana niyo ibizi, atariko ndakubwira ikintu kimwe, ndakubwira ngo ntukagira ubwoba bwanje, nagendera hano cyangwa nagendera mu minemo, nizeye Imana. Yambwiye ijambo rimwe, arambwira ngo amaraso ya Yesu yarangose, ngo kandi amaraso ya Yesu ngo yankijije umunsi umwe rimwe ngo kuzageza iteka ryose. Amen. Ikindi kintu yambwiye, arambwira ngo ntukagira ubwoba bwanje kuko tazaje mu ijuru. Arambwira ngo Imana yanemereye ijuru, arambwira ngo Imana yanemereye umunsi umwe ijuru, ngo ndagiye ndi mu nka, naragiye inka ndi ku musozi. Igihe nicaye ngo inka zigiye nk'ahantu ngo yicara ahantu ngo asenge, igihe ngo ahayasenga ngo abona ko umuntu araza baraganira, ngo bahaye baganira baramubwira ngo ese azi indirimbo ivuga ngo ngufurahi moyo wangu uheri nyingi umepata, sikitiko imekwisha, Yesu ni wangu na mimi ni wake. Aramubwira ngo yarayize, aramubwira ngo ese muzigitero kivuga ngo jina langu ni mbinguni, Yesu ameliandika. Aravuga ngo ndarize, ngo tuyiririmba yose, uririmba igitero kivuga ngo jina langu ni mbinguni, ngo Yesu ameliandika. Ati nurangiza ndakubwisha tugendere kukubwira. Arangije kuyivuga iyo ndirimbo, arangije kuyiririmba ngo abona ko bamuntu mubwira ngo ese nguzi igitabo cy'ubugingo, bazavuga igitabo cy'ubugingo. Baravuga ngo nzacumva ariko sitacyumva. Baramubwira ngo ngwino ufite, barakimwereka, baramubwira ngo ngwino ukibumbure wenyine, arakibumbura. Aramubwira ngo ese nguzaho izina ryawe ryanditse? Baramubwira ngo yahi, ngo ngwino kwereka izina ryawe aho ryanditse. Aramubwira ngo izina ryawe ryanditswe mu gitabo cy'ubugingo, bwira aho ryanditse, ijuru warabyemerewe. Arambwira ngo iyo ndirimbo uzohora uyiririmba igihe cyose nzayisohora, kuko naramubwiye ngo ntugire ikibazo, uzoyiririmba abantu bose bazohora bayitegera. Arambwira ngo iyo ni indirimbo Imana yamuhaye, ngo amubwira kuko imwemereye ijuru. Ikindi yambwiye kandi, ambwira iyindi ndirimbo ivuga bayiririmbye hano ubu nyine, indirimbo turirimbye, aravuga ngo iyi ndirimbo ivuga ngo Yesu ananiongoza katika safari yangu, Yesu ni furaha yangu. Ejo bundi aja kumema kugira ngo areke kuvuga, yarampamagara ambwira ngo nigize intebe hino ngo ambwire, zana intebe nishira iruhande rwiwe. Arambwira ngo agiye kumbwira indirimbo ngo nimbe nizi. Arambwira ngo ese ngo zindirimbo ivuga ngo Yesu ni furaha yangu. Amubwira ngo ndayizi yose. Arambwira ngo uririmbe igitero kivuga ngo Yesu ananiongoza katika safari. Ndayiririmba ndayirangiza, ngo bararambwira ngo nisenge, ngo nitangiza ngo nawe arasenga. Nuko ndayiririmba ndayirangiza ndasenga kuko yabinsabye, ndangije nawe arasenga. Arambwira ngo ese ufite ubwoba kuko uzagenda? Bambwira ngo nta bwoba, kuva umunsi ubwira kuko izina ryawe ryanditswe mu bwami bw'Imana, ubwoba bwanje bwarashize. Muzehe yari umukristo utari uwo gushakisha, muzehe yari umukristo w'intangarugero. Muzehe no mu burwayi bwiwe ntiyigeze ataka cyangwa ngo asange umuntu wese asanga hari inka cyangwa ngo atakire umubiri, ariko umubiri waramuriye. Niba hari abantu ku isi bariwe n'umubiri, muzehe yariwe n'umubiri uramubabaza, ariko muzehe wasangaga afite ibyiringiro by'Imana. Niyo wamubwiraga nk'ikintu gisa nk'icyo kumuganyira, yazaga kuvuga ngo tuzane Bibiliya gusoma ahangaha. Muzehe yakundaga gusoma ijambo ry'Imana, yazaga yicara n'ubwo arwaye agifite imbaraga, yicaraga akambwira ngo nimuzanire amarinete, nimuzanire Bibiliya. Yicaraga asoma Bibiliya, kandi bamubwira ngo tukazuma gusoma Bibiliya kubera kuko umutwe wararushe, uzugabanya uruhuke. Akambwira ngo Bibiliya siyo izotuma aruha.
muzehe yakoreye Imana kandi ijuru yagiyemo yararikoreye. Yarambwiye ngo yatanze inka 7. Izi nka 4 bavuze yatanze yazitanze mu rusengero. Arambwira ngo inka zose yatanze 7. Hari izo nabonye yakubise. Hari umunsi umwe bataramanye n'umugabo umwe muri Kageza. Baje guca mu gitondo aramuvuga ngo tuje mu kibuga. Barahari ngwino tuje mu kibuga nako mbireba n'amaso. Ngwino tuje mu kibuga pereke inka naguhaye kubera umunezero yagiraga. Muzehe yazaga nezerwa yagiraga amasaha ahenze cyane. Ndagira bisibuka yakundaga kugira amasaha ahenze akayagura. Nigaze kubona nane ayamura isambura kunezerwa ayambika ngo arayimugira gutwara. Muzehe yazaga nezerwa kabura ukuntu agira akishima kabura ukuntu agira agakunda abantu. Niyo umushitsi yararaga iwacu yatahaga yanezerewe. Wagiraga abashitsi buri gihe kubera gukunda muzehe kuko yakuriye baramukundaga. Ikindi shima Imana, hari ikintu nasabye Imana ko ntegereza kugeza ku musozo. Hari ikintu shima Imana nasabye Imana ndavuga ngo Mana ubwo mama ntamubonye igihe yagiye uzampe kubona muzehe arangiriza turi kumwe. Imana irabikora. Muzehe araza turabana, twari tubanye umwaka n'amezi 5 tubana nawe. Muri iyo myaka twabanye bwari ubuzima bukomeye, ijoro n'amanywa twararaga twicaye. Akajya kana kanje kariheka kaje kuza hano Fabrice ngwino da ngwino negera hano kuko twararanye amajoro. Twazaga turangamubwira ngo ryama nuruha uranduhura, ariko bikangaje bakamubwira ngo ya kuko nabonaga muzehe kuko yiryama araja kugenda yewe nasinzira. Uyu ni mwana twabanaga mu rugo. Ndaza kubwira n'abandi bamfashije nabo twarabanye, ariko itwararanye ijoro n'amanywa. Twararushe ijoro twari tukigira ijoro twari tukigira amanywa. Ahubwo nazaga kubwira ngo tujyane amanywa kuko ijoro niryo ryaturushaga cyane kuko yararaga agongera. Kabona ijoro niryo riturusha cyane tukarara twicaye. Senga Imana ndavuga ngo Mana uzampe nubwo muzehe gwaye gutya muzantagacikanye ndahari. Iyi minsi yose twarabanye nkagenda nagera no ku rusengero nkikanga kaza mfata moto ngataha kavuga ngo none yaba yagiye ngataha n'ahandi hose nagiye. Ariko ngiye kuvuga ku munota we wa nyuma muri iyi minsi kuko musaza wanje yabivuze. Muzehe yacitse intege guhera mu kwezi kwa 10. Mbona acitse intege cyane. Kwezi kwa 10 turarangira dupangira kwa 11 kugeza muri kwezi. Tugejeje muri kwezi yarasigaye ku mata n'amata yanywaga. Yajyaga ibiryo n'amata gusa yazagaho. N'amata twamuhezaga tubona tangiye gusa nunanirwa kuyaho. Nabyo bintera agahinda. Kwari kurongera twazaga tukaganyura akanwa, umwe agafata akanwa undi akarongera, ariko amata ntagenda. Kugeza muri iyi minota ya nyuma ndavuga kuwa 5 nibwo nabonye kuko muzehe yagiye mu gitondo, ariko sinabibwira nabo twari kumwe n'umusaza wacu, sinabimubwiye ndicecekera. Ariko mbona ko muzehe igihe kiba cyageze cyo kugenda. Kuva kuwa 5 sinasohotse mu nzu ngo gende, kuva kuwa 6 sinasohotse mu nzu ngo gende, ku Cyumweru sinasohotse ngo gende. Nabaga ndi iruhande rwiwe ncungana nawe ndeba isaha yiwe kugira ngo atagenda ndahari. Hagejeje ku Cyumweru tumuzukije ngira umwana ndamubwira ngo mushire ku kagari kuko niko twamwicazaga kugira ngo tumuha amata. Mushize ku kagari mbona uko yicaraga noneho biranze karagenda yatakaye wese ngo muheza amata yose aragaruka. Ngira umwana ndamubwira ngo yarusha tumurengeze tumushisubiza ku gitanda. Tumusubiza ku gitanda turamujyamisha mwicara iruhande nakomezaga ncungana nawe. Niko umutima wasaguraga cyane ukubita cyane. Buriya ku Cyumweru sinari ko bwira tugeza nijoro. Yasheje nijoro ndavuga ngo tibuca tubona burakeye. Bukeye bwira umwana atigamije kuzanira amata tuteke turebe ko twomurongera yenda agafata umutima. Umwana aragenda azana amata
ndayateka ndangije ndamubwira ntiga mushyire mu gikombe ariko naramurebaga nkabona umutima uri mu kirere ariko n'imbaraga zashize ndamubwira ati zana amata numara umwegure tumushyire hano ku kagari turebe tumweguye umwana amushize ku nani mbona ndahayahumura kamuhamagara ngo muze kabona ndahagira umutima wari kukubita cyane ndamubwira nti ngahe fata akanwa ndebe ko mbwira zana ikiyiko twamurongezaga ikiyiko amata yanga kugenda ndamubwira ngo tumusubize ku gitanda tumushubije ku gitanda ambona umutima uri hejuru cyane uraguma kugira akarwana n'umutima tubaho ngaho kugeza saa kenda gutyo haza abantu bari baje kudusura babiri Kamariza na Furakazi baraza baradusura baricara ariko sinababwira kuko muzehe arimo bana n'umutima sinababwira kugeza igihe basezeye bamaze gusezera baragenda ndabaherekeza mbageza hepfo gutya yo mu rugo ndagaruka panihuta cyane kuko nariko ncungana nawe ndagaruka ngarutse nsanga umutima kuragira muzehe Imana yakoreye ikintu cyaruhuye umutima waje kandi no kumubona komeye nanejejwe kuko muzehe yagiye payimureba hari ijambo naramubwiye ngo muzehe wihangane warusha igihe kirekire ariko umwanya usigaye n'iminota ugiye kugera mu ijuru kandi ugiye kuruhuka ubane n'intwari zose zakubanjirije ruhuka mufatana ukuboko ndasenga tangira gusenga n'uyu mwana igihe yacikanye sinamubwiye nabanje kumureka namubwiye hagise umwana muzehe yacikanye saa 11 zija kwinjira muri saa 12 ntamusengera numva ku mutima mubwira gucika ndamubwira ngo gende neza papa Imana wakoreye icyo nasenze niki icyo nasabye niki Imana iragikoze mufata mu kuboko ndamubwira ngo genda neza ijuru rirakwakiriye kandi ijuru wakoreye uharaniye urugezemo nukuri numvise hari ikintu kibaye mu buzima bwaje numva muzehe harashitse ndamubwira ngo papa urashitse kandi uraruhutse y'amajoro uraruhutse n'ayamanywa uraruhutse kwa kugongera wageze urarugongera birarangiye muzehe yagiye payimureba muzehe yagiye mufashe mu kuboko muzehe yagiye payimusengera ndavuga ngo mana ikindi cyo nasabye ndakibonye yigeze kumpamagara arambwira ngo size izina ryawe ndavuga ngo arambwira ngo izina ryawe uri Nyamukundwa nitwa Nyamukundwa niryo zina ry'ababyeyi banje banise n'akazina kaje ko mu bana arambwira ngo umwana ukundwa wakandi ukundwa n'Imana muzehe yanifurije umugisha muzehe yanifurije ifuhe tazibagirwa mu buzima arambwira ngo mu buzima bwawe uzaba hano ku isi kwifurije umugisha uzohora ureba ukabureba n'amaso yawe mu buzima uzokugenda ukaba umugende ubuzima bwawe bwose reka ndangiriza muzehe ni munini bindi nzabikomeza muzehe yakoze ibintu bikomeye ariko ikinini cyane nuko yagiye turi kumwe icyo nasabaga Imana ibintu byinshi musaza wanje yabivuze ariko shimye abantu badusuye hariya mu rugo sinobamenya sinobyibuka muri uyu mwanya abantu bazabibagirwa twasuwe n'ingeri zose twasuwe n'abana batoya twasuwe n'abasaza twasuwe n'abamama bakuze nasuwe n'abayumba bagenzi banje nasuwe n'inshuti zanje nasuwe babwire gute nasuwe n'amatoya umugore Suzi ndazaga tekereza ko vango se muzehe ko abantu bari bamuzi muri kino gihugu ariko nje kwibuka kuko abantu benshi banzi kandi nibuka ko na muzehe hari abantu benshi bamuzi twabonye abantu ndaruhamenya n'abandi bantu ntarizi bashamikiye kuri muzehe ntarizi n'abandi bantu b'ingeri zose ndabashimiye abantu baratugamuriye hariya mu rugo iyo minsi yose twigeze tubura amata twimase tubura ico turiho inzu
gusura sinigeze mbura amafaranga yo kwishura uyu mwana naramubwiye ngo uri musaza wanje kuko nzavuga ngo uyu ni musaza wanje naramubwiye ngo ni muzemeza gushikana ndamubwira ngo data we uri musaza wanje kandi ntakagira ikintu uzabura ntari uzumpamagara kuko uhamagara mushiki wawe kuko habe n'ubwo nzogenda naramubwiye ngo nzohora ndi inshuti yawe kubera ibintu yakoreye muzehe kandi sinomwibagiwe mbapemutse mbaye umuhemu ukomeye ndashima Imana Fabrice ndagushimiye papa uyu mwana yakoreye ibintu ndatangara yazaga azuka nijoro akakora ibintu ndokora abikorera muzehe akaza kumureba nuko ameze atakivuga akaza kumureba niba aryamye neza akamubwira amakuru neza akamurambura amaboko kuko amaboko yiwe yarabaye paralise n'amaguru akamugororosa neza akamusegura akamufurira imwana agafura nijoro agafura mu gicuku agafura mu gitondo akaronga amubwira ngo reka azagwara umusonga akamufasha akaza gufasha warakoze papa warakoze Juste na feri nibaze hano na boki uyu mwana yogeje muzehe akava ku ishuri arabigwa no kwava ku ishuri kugira ngo aze koza muzehe bafatikanyije n'uyu kumwoza ndanezerwa muri iyi minsi ndanezerwa Imana ikumbera umugisha ndabizirikana ibyo mwakoze ibyo byose mwakoraga muzehe nubwo atavugaga ariko yaravuze mwarabiganiriye akivuga kandi mwabonye ubwiza bwiwe n'imbabazi ziwe barazibonye kujya nubwo atavugaga atarakivuga yarabibonaga kandi yabifurizaga ifuhe byiza ndagushimiye papa yajyaga akora kandi akihangana akaza bakaje ibihe akaza bagafatikanya n'uyu akamwoza kishima bakamwambika ikintu nagwaniye mu buzima nangaga ko muzehe asa nabi cyangwa ahantu aryama muzehe nazaga musasira amashuka atatu karuhanga gerekanye nani kugira ngo ndebe ko ataruha umubiri ariko umubiri urango urashira umubiri uzashira umubiri warashize amagufwa ariko usanga nagusasira ibintu kurya ibintu uzana woryama ku matara ameze gutya umubiri uzaranga urashira nazaga musasira ibintu bibaho kugira ngo ndebe ko bizamufasha ariko umubiri urashira ari amagufwa gusa ndabashimiye papa ndashimira banke yafashe umukingi ukomeye muzehe akiza aramwoza aramwambika ndagushimiye cyane ageze igihe azarara mu rugo akamuraraho araramureba Imana ikumbera umugisha turi kumwe nabwo muri abana banje turavukana sinavuga ibindi bintu turi kumwe ikintu cyose tuzabona tuzagisangira kuko sinobibagirwa ndashimira umusaza wanje n'umuramukazi wanje kuko twafatanije kugira ngo muzehe agere muri iyi ntambwe ndashimira umusaza wanje mukuru niyo mfura yiwe ari muri Amerika n'abana bibo bari hano nabo nibaze Sibomana na Toto n'abaka n'abuzukuru bibo bose nimuze ariko mwarababonye bose isaba babana niwe mfura ya data ntahari muri Amerika niwe mfura yiwe shimira Imana nubwo badahari bazira babonye bari batarabona ibyangombwa ndabashimiye n'abaho bari ibyo bakoze byose Imana ibaheze umugisha ndashimira abakuru banje batabashije kuza bari Burundi babuze inzira ariko barambwiye ngo uduhagarariye mu mwanya nabo barambwiye ngo uzashimira abantu
batugezeho. Imana yo mu ijuru ibaheze umugisha. Ndashimira itorero ryanje rya Horebu. Muzehe yaraje agera hano, ngo agere hano munsi wa mbere nagiye gusenga. Twamuhaye ifunguro ryera, ngo tumare ku ifunguro ryera. Nibuka ko ntabwiye abapasiteri ko muzehe atanywa ifunguro. Numva birandeze mu mutima. Mpamagara abapasiteri banje ndababwira ngo muzehe yaraje ari hano kandi ntituzi igihe azosubirayo, nimba azosubirayo, nimba azagendera hano, ariko ndasaba kuko mumwakira nk'umukristo, kuko ni mwebwe bapasiteri bari hano banje, nawe mugomba kumwakira kuko muzehe n'umukristo. Yagenda azagendere mu maboko yanyu, mumuherekeze k'umukristo, mushyira mu biganza byabo, ndamubaheza kandi ndababwira ngo muzehe ndifuza kuko muzaza mumuzanira ifunguro ryera, uko tunywa ifunguro ryera muzamumuzanira ifunguro ryera. Muzehe bamubaye hafi, bakaza bakamubaza ibintu byose, bakamuganiriza, bagaza baza buri gihe bakamuganiriza. Ndashimira abapasitori banje bose, Imana ibatera umugisha. Ndabashimira abashumba banje, Imana ibatera umugisha. Ndashimira Bishop ahari muri Amerika, yazagaruka akamuhamagara akambwira ngo turi kumwe n'ubundi ahari, turi kumwe. Ndashimira Mutware ahari, Imana ikompera umugisha. Sino kwibuka abantu bose, shimira abanyetorero dusengana, Imana ibambera umugisha. Guhera ku bana batoya, abamama dusengana, nta muntu utarangezeho. Sinzi ko namana abaririmbyi, abana batoya, ingeri zose bo mu rusengero rwacu. Urusengero rwa Horebu n'indashikirwa. Mwakoreye ibintu numva biransize, numva birandenze, ndazaga mbona abapasitori kama ndabifera kamushushi, kuko twazaga tuvugana buri munsi akambaza ngo se muzehe hageze. Ndangiye kurangiza asigaye muzehe hageze, kamubwira kugeza no ku munota wa nyuma, naramubwira ngo muzehe ararangije, arambwira ngo komera mama. Muzehe yagiye mu ijoro yari intwari. Twavuganye byinshi, yambwiye byinshi. Ndabashimiye cyane, ndabashimiye cyane. Zohora mbashimira nubwo turi mu rusengero, turi kumwe namwe. Reka nshimire abantu kabatatu gusa basigaye, nimara muheze mikrofone. Hari umuntu ugiye gushimira, niba nababwiye we ntiye muzehe ni inshuti yanje magara, kandi ni mwene wacu n'umusengenge Mbarusha Amahoro. Mbarusha Amahoro akarantegera, sinza namuvuga mu izina arabizi, kubera uburemere n'ibitaza nkorera, sinza mbasha kumuvuga za numva izina ry'iwe riremereye. Shimiye Mbarusha Amahoro ari muri Amerika, niho ari aba muri Maine. Ndagushimiye papa, sinza gufata Mbarusha Amahoro musengenge, sinza gufata kiki. Wampereye data aho data atarashoboye, wampereye ikintu kidashikirwa muri ubu buzima. Utekereze ni bande bavukana, haba nubwo muvukana, hari abatabikora, ariko naramubwiye, ndamubwira ngo umubyeyi wanje bazamutwikira mu nzu. Ndabimubwira bukeya cyane, mu gitondo arambwira ngo kera indege nayishuri. Izavuga rimwe kumva kabiri, izavuga rimwe kubera ukunda, arankunda biteye ubwoba, kandi ntanguze kubera ko ndi hano kuva no mu Rwanda yarankundaga. Ndagushimiye papa, shimiye umudamu wawe, shimiye abana bawe, shimiye umukingi wafashe kugira ngo ushigikire kugeza ku minota nazaga muhamagara akamubwira ngo iki kirake hano iminota 2 yabaga kikore. Kuva kiri mu bitaro mureke mbabwire, igihe fazereraga mu bitaro nazaga mubwira ngo amafaranga y'ibitaro aracika, kamuhamagara ndi mu bitaro akambwira ngo nanga hamwe akayohereza. Imana ikumpere umugisha aho uri, uzana bivuga no kuri YouTube uzabibona. Hano nunganya mutoya, hari umugabo uba muri Amerika utari mu bwoko bwacu, yitwa Robert. Ndagira ngo arabwire nimba ari umubembe, ndaza kumubaza nimba ari umufurere. Data we rero naramubwiye ngo uri musaza wanje, baza nambonera kuri cyane, singira inshuti ibihumbi. Arambwira
ndamubwira ngo ndagukunda. Yaramfashije muri buno buzima kugeza igihe najaga mu bitaro. Hari umunsi namuhamagaye nabuze amafaranga, ni mu bitaro iriya Coptic. Arambwira ngo ubuze amafaranga ngaho, arayanohereza yose arahindutse ngo ngere mu rugo arasa kandi aranohereza. Nazaga mara kugira nabuze uko ngira, kamuhamagara ngo mbuze kino kintu, akambwira ngo ihangane ngo mu minsi 2 ngo nimba bidatinze ngo ndayakohereza. Naramubwiye ejo bundi, ndamubwira ngo uri musaza waje wo mu maraso, uri musaza waje. Naramubwiye ngo habe n'ubwisi kiriho nkampumeka nzashirwa ariko nkubona. Yankoreye ibintu n'ubu. Ejo bundi yarambwira ngo sindeke yaho, n'ubu turi kumwe nawe nzohora kugirira neza, uko nagenda nibuka. Iyo umuntu ari hano azayibagirwa. Ndashima Imana ku bantu bo hanze b'inshuti zanje bafashije muri ubu buzima. Tuvuza muzehe barafashije benshi cyane, ntabwo ko navuga. Barafashije. Shimiye Kigabo, ndagushimiye data we nawe aho uri umumve. Ndagushimiye. Gira inshuti nyinshi ntabara muri uyu mwanya ngo zibare. Shimiye Ana dusenga nagiye muri Australia ejo bundi. Ana we Imana ikumpere umugisha. Ndagushimiye mama we, Imana ikumpere umugisha mwinshi cyane. Shimiye byishimo n'umudamu we. Ndashima Imana yabanye natwe muri uru rugenzi rw'umwaka n'amezi 5. Nika njaba marubara ko ari urugenzi rw'imyaka 5 wari urugendo ruhishe. Uzi kubaza umuntu udafite amaguru tagira n'uko amaboko yamuze yarameze gutya ukumeze niko yarameze. Zari urugendo kubivuga biroroshye. Ndashima Imana abantu baza kumusengera, akaza mu bicuku bakadukomangira tugakingura. Abandi bakaza mu gitondo, abandi bakaza nimugoroba. Nabonye ingeri zose abo tazi bagaza bambamaga bakambwira ngo turaza aya masaha. Ndabashimiye cyane abantu bageze muri rugo badufasha gusura muzehe bamusengera. Imana ibahereje. Ikindi sengera abagabo basengeye muzehe batuye mu Rwanda b'abasaza n'abandi bari Kampala n'abandi. Senge nshimiye Munyaneza, ndamushimiye. Aho uri uzakurikirana. Ni umugabo w'abagorora ngo ni Munyaneza atuye Kampala. Yazaga kurikirana buri munsi akambwira ngo komera nubwo bikomeye, komera. Kujya hari abantu baza bakomeza abantu agasa n'ugufashe tuhe nango akagukomeza. Hari undi mupasitori uri imbaraga. Imana ikumpere umugisha. Ndashima Imana ku muntu wese wangeze reka ndangize. Sinabamara. Ndashima Imana ku bantu bangeze. Imana ibampere umugisha. Ndangije shimira abashanga badutabaye muzehe amaze gucikana. Imana ibampere umugisha. Je naringise n'imisi ntababona, ariko baraje numva ndishimye, numva ndaruhutse, numva mutima wanje kugira urupfu ruzarutinya n'abantu. Iyo uhabona n'abandi bantu uzumva wishimye. Ndabashimiye. Imana ibampere umugisha mwinshi cyane. Ndashimira Brown wavuye yarayashitse nijoro saa 8 saa 9. Mwana agiye kumutega yaraye mu mujyi baraburana yarashitse saa 9. Ndagushimiye. Nshimiye Mutima ni murumuna wanje ngwino. Uyu ni murumuna wanje atuye Kampala. Yahetse umwana n'uruhinja nawe yashitse ejo turi mu rusengero. Imana ibuheze umugisha. Zaramunaniye kureka kuza guherekeza muzehe kandi yaravuye hano ageze akuriwe ngo agere mu rugo arabyara. Ejo bundi muzehe akikanye arashaka ndaragaruka afite uruhinja. Jewe sinarishaka nuko aza afite uruhinja ariko atuye hirya ya Caka gutambuka icyaka ariko afite uruhinja rw'amazi. Imana ibuheze umugisha.
bane guheza umugisha twe twabashije guhagarara hano bandi bakuru bacu ntibahari. Ndangirije kuri mama wacu uri mu Minembwe. N'umubyeyi asigaranye abana, yarashingiye batatu, yarashingiye abakobwa batatu bakuru, asigaranye abandi babiri abahungu babiri b'impanga na mushiki wabo mutoya Muhereza. Ndamushimiye cyane nawe yihanganiye muzehe imisi babanye n'imisi muzehe yarwaye. Ndamushimiye cyane, Imana imuheza umugisha kandi mwihanganisha akomere, n'abana basigaye tuzobana kandi tuzofatikanya nta bwoba, kandi aho bageze ntibaduteye ubwoba, tuzofatikanya niba ari umuntu abanje. Abantu benshi baza bashaka kugira ngo none ubwo tutage uyu wa mama wacu, nibo bari kubavuga ngo nyina n'umugorora. Ndashimira bamuyomba babagorora, ejo bundi baradusuye twari tubazi, barimo Pasiteri Bizimana sinamubonye, ndashoka kuko arambwira mbona abantu benshi baratubwira ngo nibo jewe sinarimba mama wacu sije sinamuzi, ariko nanejejwe kuko nabamenye sinarimbazi, menye inzu yabo sinarimizi, abo nzi nabasinzira abashuri bamuyomba nibo narizi, ariko abangaba sinarimbazi, ariko nanejejwe kuko nababonye kandi nkabamenya kuko twavukanye nabo n'ababyeyi bacu. Ndabashimiye cyane babyeyi, kandi nishimiye kuko twavukanye, kandi nashimiye kuko twavukanye na Bishop Pasiteri Bizimana n'inshuti yaje, arabizi kandi nanejeje kandi kuko twongeye kandi kuvukana n'uburabucyo. Imana ikubere umugisha. Shimiye bamuyomba babasinzira abashuri ndarangije n'ibyo ndangiriza kunda bamuyomba. Aba bamuyomba b'abashuri jewe barandeze nibo ndangirijeho. Iyi nzu twayivutsemo karibu twese, kaka uzara data ni mushiki wa Bushako, jewe ndabazi bose kandi kubera kubakunda. Mama akaba nyirasenge wa kaka, akaba nyirasenge wa mama. Data yari yashatse muzara we, musaza wanje w'imfura nyina waba bana mberetse. Mama ndagira ngo akurikire se niba ari ubwa gatatu, niba muyomba mukuru, akaba muzara wacu giti n'umwana wa muyomba mukuru, ni zimwe gusa mu zimwe. Bamuyomba bari hano, muri hano niba ngabahaguruka bareze. Bamuyomba ndabakunda n'iryo jambo, ntimugiraga ngo simbazi nyaruka biwe ntabazi. Iwe yari mu gisirikare cyane, nashatse kuvuga iryo jambo kubera kuko yahungaguse cyane, numva ntahaye agira ndahabone ndaburanije ndabavuga neza. Ndabakunda bamuyomba kandi ndabashimiye, baradusuye cyane hariya mu rugo cyane, ndishima. Muyomba yaraje mutoya kandi turasa, abantu bose bamuzi Aroni baza bavuga ngo iyo babonye bazabwira ngo koko uravukana na Aroni. Nuko yaraje agera mu rugo mbona mama Arena, ndamubwira ngo mbonye mama Arena. Ndabashimiye bamuyomba, mwaradusuye turishima, mbona ishusho ya mama iraje ndababona. Yavuze ngo mama arapfuye, ngo agira ngo none je tumwoshira wovuga iryo jambo ngo tuzohora tuvukana kuzageza Yesu kandi turi amaraso yanyu turasa. Ndabakunda, Imana ibapere umugisha. Shimiye abantu bose badusuye, nababonye ndahumurika, umuntu wese wadutabaye nabonye abantu numva ndahumuritse. Abantu badutabaye kuva umunsi w'ejo, ejo mu giterane kuva umunsi twateranye narahumuritse, ngo ngeze ejo numva kandi ndahumuritse, ngeze none numva ndahumuritse. Muzehe yari mugari cyane kandi byaneretse kuko muzehe yakoreye Imana. Umugabo umwe yarampamagara arambwira ngo uzabibona kuko muzehe yakoreye Imana, ngo uzabona ibirori byiza. Nicyo kimenyetso nguhaye. Imana ibambere umugisha. Muzehe mwifurije
iruhuko ridashira tuzagusanga kandi tuzakora reka umuryango wicare abana ntibabyoroshe kandi umukobwa noneho nase urabigoye cyane reka n'ubundi twakire kugira ngo utuze bukeya twakire umuryango w'agasinzira